Usuku oluhle kini lonke babukeli labalaleli elisendaweni ezitshiyeneyo siyalamukela kusona isifundo se-12 lapho esikhangela khona isabatha ukuba lenkambo kanye lokuphila isimilo sikaNkulunkulu. Sangathi uNkulunkulu angalibusisa abelani nxa singena kusona isifundo. Bafundisi bingelelani lamukele ababukeli labalaleli abasendaweni ezitshiyeneyo. Salibonani balaleli, siyabonga lababukeli lapha likhona ukuhlanganiswa inkosi angizane ngabalaleli isifundo njalo okhulumayo ngumfundisi Mina Dube. Siyabonga salibonani balaleli endaweni ezitshiyeneyo. Siyabonga isifundo sale iviki igama ngumfundisi uLungile Sitsha. Siyathaba njalo ukuhlangana balaleli. Mina engikhulumayo igama nguLula Machuma. Asikhuleke nini. Babo sezulwini siyabonga umusa ukusihlanganisa singabaphilayo ngasona isikhathi. Ngena lathi kusona isifundo senelisa ukusichaya ngendlela efaneleyo. Abantu bakho bathola ukusindiswa. Sikhuleka ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga bafundisi singene kusona isifundo se-12 lapho esikhangela khona isabatha ukuba lenkambo ngesizulu bathi ukuba lamava kanye lokuphila isimilo sikaNkulunkulu. Sinanzelela ukubana isabatha isipho esesikhathi esivela kumdali Dube, esivela kuNkulunkulu. Njalo sinanzelela ukuthi uNkulunkulu udala esingathi isigodlo esikhathini abesesipha abantu. Kulezinto esizaxoxa ngazo sizazikhangela kusona isifundo ukubana kathi isabatha njoba ikota lonke leli sitsha besikhangele nge-education ezemfundo. Isabatha lemfundo kungenelana ngaphi, kuhambelana njani le njongo yesabatha. Nxa sikhuluma ngesabatha Chuma sikhuluma ngani? EBhayibhelini nxa sifunda uGenesis ngo-2 ivesi 1 kusiya ku-3 kukhulunywa ngokuphelela kwendalo ukuthi nxa indalo yayisiphelile ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu waphumula waselubusisa lolo suku walungcwelisa. So nxa sikhuluma ngosuku lwesabatha siyabe sitsho lona lolo usuku lwangesabatha. Kodwa kuyedlula khonapho usuku lwangesabatha isikhathi lapho siphumula emsebenzini yethu esiyenza njalo uNkulunkulu waphumula. Isikhathi sokukhulumisana loNkulunkulu ukuze ubudlelwano bethu loNkulunkulu bukhule. Siyabonga. Mfundisi Dube, uChuma lapho ukhuluma ukuthi uNkulunkulu wenza konke wasengcwelisa usuku lolo. Luyafanana lezinye insuku yini? Kumbe luyaphawuleka yini kwezinye insuku kumbe singaluphatha ngendlela esiphatha ngalo ezinye insuku? Siyabonga mfundisi. Usuku lolo ngokukhangela kwethu ngamalanga esingawabala usuku lokubhala siya kulesikhombisa. Kodwa lona nxa sesibala iBhayibheli lulo mahluko ngoba lwafaka eceleni. Lwaselungcweliswa. Lwaseluthiwa uNkulunkulu kuyisibonakaliso sami labantu bami. So usuku lutshengisa ukuthi odaliweyo ngubani, umdali ngubani. Nxa silugcina sitsho ukuthi siyamazi ongeyosidalile ngendlela lo mahluko ukuthi lusenza siphawuleke sibe ngabantu bakaNkulunkulu. Mfundisi yebo Chuma. Njengomganu kababa abantu esintwini bungadlela omunye umuntu. Lesitulo sikababa besingahlala omunye umuntu. So isitulo sakhe sasingafani lezinye izitulo. Mfundisi ingxenye ungasinceda lapha. uJesu lapha nxa ekhuluma kumakho ukhuluma ngendaba yesabatha ukuthi isabatha lenzelwe umuntu kenzelwa ngesabatha. Ingxenye ungasinceda ngendinyana leyi lokuthi uthini ngathi uJesu nxa ekubeka ngendlela akubeka ngayo. Well, siyabonga mfundisi. Indinyana esikhuluma ngayo nguMarko chapter 2 ivesi 27 no-28. uJesu uthi yena isabatha lenzelwa umuntu kenzelwanga isabatha. Abe sithi le ndodana yomuntu iyinkosi yani yesabatha. Ezinye indlela uJesu lapha uphawula izinto ezimbalwa. Ukuqala sinanzelela ukuthi isabatha lenzelwa ubuhle bomuntu ukuthi libenefite umuntu. Alenzelwa ukuthi libe ngumthwalo emuntwini. Kulabanye abantu abathwaliswa nzima, abasobathwaliswa nzima lusuku lwesabatha ukuthi lube ngani ngumthwalo ukulugcina. uJesu uthi yena lolu suku lwenzelwa ukuthi
lube isibusiso emuntwini. Kumele ukuthi nxa kufika isabatha sichiya phansi imisebenzi kade siyenze kudeni beviki lusibusise physically okusho ukuthi emzimbeni sithola ukuphumula lengqondweni sithola ukuphumula lokuvuselelwa ngisho lasemphefumulweni yethu sithola ukuvuselelwa ngesabatha. Siyabonga. Ngezindlela nxa likhuluma kanje bafundisi ngifikelwa umcabango ukuthi uNkulunkulu kazange adala isabatha libeke laphana. Abe sedinga ukuthi manje isabatha njengoba sendidalile mbani ozaligcina. Wasedala umuntu ukuthi kube lo muntu onjani ozaligcina isabatha. Ake sicabange Chuma nangiyana uAdam uNkulunkulu semdalile. Kumbe wamdala ekuseni kumbe wamdala emini iBhayibheli alisivezeli kodwa ngosuku loluyana esemdalile. Kumbe singakafiki lapho sikhangele uGenesis ku1 no2 siphiwa inkambo ezimbili zendalo lapha ku1 no2 lapha. Kodwa uchapter 2 isahluko sesibili bese sikhangela indaba yendalo likhangela ngelihlo elinjani elichiyene ligcila kakhulu osukwini lwesithupha indaba kusiba njalo. Nxa sikhangela laphana indaba zokudala uGenesis ikhona ku chapter 1 ibese siba khona la ku chapter 2. Okundithathekisayo kakhulu ukuthi uAdam xa waye evula amehlo akhe uhlabone sokulezi nyamazana ubona imvelo imifula ubona konke okwasekudala okwasekukhona njalo futhi okunye uhlathe dalo ephaphama laphana uhlangene ekuphumuleni kwesabatha. So kuveza ukuthi i-attention kaAdam kwakumele vele ihliye kuNkulunkulu onguye omdalile. Ndoba na ikhisimusi yeza kathesi. Umhlaba wonke abantu babekholisa bejabula ngekhisimusi. Kuvulwe izipho kuthengelwana lokhu lalokhu suphiwe isipho do ususivula wenza njani nxa usuphiwe isipho ususivula isipho lesiyana. Kule ntokozo ekutholeni isipho nxa ngisivula isipho ngisivula ngibe sengitshengisa ukuthokoza ukubona isipho ngesami size kimi ngisamukele sengisithatha njengesami ngisigcine futhi ngokusigogoza ngoba isipho lo onginika nxa ekubona uyathokoza ukubona ukuthi isipho ngisamukele. Ngiyeke lapha ekutheni isabatha nxa Friday laphana uNkulunkulu sedalo Adam njengokutsho kamfundisi usuku lesabatha kuye luba lusuku lokufunda ubuhle bukaMlimi lokunanzelela okudaliweyo lokubabaza ukubona okuhuquzelayo ukubona endlulu ukubona yonke into kuye kwakusiba isikolo ngosuku la ngesabatha kwathi uNkulunkulu ungumdali wenze lokho lusuku lokubukeza uNkulunkulu lokudala kwakhe okumele lathi njengabadaliweyo ngesabatha lusuku lokuthi siphakamise ukubabaza uNkulunkulu ngendalo yakhe lezibuso asinika zona. Siyabonga mfundisi igama elihle lelo elokubabaza isipho lesi uNkulunkulu asesipho Adam sija usuku lokuqala luka Adam usuku lokuqala lwakhe emhlabeni usuku lokuqala lonkosikazi wakhe usuku lokuqala loNkulunkulu uthini ngendaba le. Vele nxa sinanzelela uAdam nxa efakwa laphana ensimini yase-Eden uNkulunkulu emvezela indalo emvezela konke waze wamupha lo nkosikazi wamenzela lo nkosikazi uEva ngithi uAdam ufikelwa yikubabaza ufikelwa yikumangala nxa ebona indalo nje kwakudingakala nje umfundisi uDube sithi ukuthi akufunde uNkulunkulu amfake esikolo sokufunda ngale ndalo ukuthi lokhu kuphathwa njani ngoba uNkulunkulu uzafike kutheni athena umupha amandla okuthiwa ngesilungu idominion right ukubusa phezukwazo zonke izinto ezazidaliwe ngithi phezu kokubusa khona lokho kwamele ukuthi uAdam azinakekele lezi zinto afunde ngazo impilo yazo ukuthi ziphila njani. Ngibona ngani khona lokho
kwakuyikuphakama kwemfundo uAdam ayengayithola ngaso ngaleso sikhathi lokunanzelela uNkulunkulu ongumnikazi walindalo ngoba kwesinye isikhathi kulula ukuthi abantu bababaze indalo behlule kunanzelela umnikazi wendalo onguNkulunkulu. Indaba enhle. So ukuthi uthi ngezindlela usuku lwesabatha kwakulusuku njengoba lesitsho bafundisi lokufunda okumangalisayo. uAdam ubona indlovu idlula uyamangala, abona isilwane sidlula babaze, abone kudlula enye inyamazana babaze, abone kudlula inyoka. Usuku phose lonke kumbe nxa singathatha kumbe ingxenye yosuku wayemangala ebabaza ubuhle bukaNkulunkulu. Njalo futhi nxa wayebona into lezi kukhona ayekufunda ngoNkulunkulu, ayekufunda ngesimilo sikaNkulunkulu. Nginanzela ukuthi kwangasosuku lokufunda nje izinto uNkulunkulu azenzileyo, kodwa kunye futhi ungathi kule ndaba yobudlelwano lapha esiyithola yama relationship. Lithini ngayo indaba yama relationship? Sithola uAdam usuku lwakhe lokuqala, nangu selonkosikazi wokuqala, losuku lwakhe futhi lokuqala njengoba njilo loNkulunkulu. Kule ndaba yama relationships yobudlelwano lapha lithini ngayo badala? Mbona ukuthi isabatha phezu kokuba isikhathi sokungena konkambo yokufunda ngoNkulunkulu, ngibona wathi ngayi phambili ngithi mina isikhathi sokufunda sokungena kunkambo yokufunda ngoNkulunkulu. uNkulunkulu ngokusinika isabatha, nxa singena kile isabatha siligcina isabatha, kuyasikhumbuza ukuthi singabakhe uNkulunkulu, nguye osidalileyo. Singabakhe ngokudalwa, siphinde futhi sibe ngabakhe ngokusindiswa. So nxa kuyikuthi singabakhe uNkulunkulu sidaliwe, kudingakala ukuthi sibe lobudlelwano loNkulunkulu. So insuku zonke lezi ezingu-6 siyabe sizisebenzela sisenza imisebenzi yethu, kodwa ngosuku lwesabatha njengoNkulunkulu akwenzayo, ilusuku lokuphumula, lusuku lokuba lokukhulumisana loNkulunkulu. Omunye nxa eloba uthi yena quality relationships are founded within the context of quality time. Ukuthi ngibe lobudlelwano obuhle lomuntu, yikuthi ngibe lezikhathi ezinhle sindawonye. Even umkakho omthetheyo ubudlelwano bakhula lazi lathathana ngoba lalisiba lezikhathi ezispecial ezokubonana lixoxisana. So isikhathi sokusondela lokuxoxisana loNkulunkulu. Ngezindlela Dube uthuma ukuthi asosuku lokubhazalala nje, ukuhlala nje kuphele. Ingathi lusuku uAdam loEva lapha kwakungasosuku lokuphelelwa iplan nxa singakufanga le ndlela. Kukhona okwakusenzakala phakathi kosuku lo, kusincedisa njani thina namuhla, ikakhulu nxa singena kusuku lunye ngalunye lwesabatha? Kusincedisa njani ukuthi usuku lwesabatha sibe lenkambo ebanzi loNkulunkulu lomunye nxa sikhangela indlela bona abaluphatha ngayo lapha? Yikho lapho umfundisi athinte khona ukuthi usuku lolu ubudlelwano baba uNkulunkulu loAdam, waphinda wafunda ubudlelwano lomunye wakhe osedaliwe loEva. Bafundana bazana, baqalisa ukuba baza bobabili ngomdali wabo, bexoxa ngaye, bebona indalo, bekhulumisana ngenye indlela, bafundisana ukudumisa uNkulunkulu bendawonye. Lathi ke isikhathi sokuthi nxa sesihlangana sikhulume ngalokho umuntu emasenzelwa phakathi kweviki bese simdumisa ngezibusiso asinikezwa. Siyabonga mfundisi. Sikwengeza ngapho ngaphandle kokukhonza kuphela, ngoba lusuku lokukhonza, usuku lwangesabatha lusuku lokubuyisana kwezimuli, lusuku lokuthokoza, lusuku lokufunda ngemvelo kaNkulunkulu. Kuqakathekile ukuthi ngesabatha emini khonaphana nxa isikhathi sivuma, abantu bake baphume bayebona imvelo, bafunde ngemvelo kaNkulunkulu, ngalokho uNkulunkulu akwenzileyo. Lusuku futhi lokusiza abanye abantu, ukuyebona umuntu ogulayo, uvakatshele laphana olendingeko ethize, lusuku lokwenza okuhle. Ngendlela kumele lube yisibusiso usuku lwangesabatha. Manje njengoba sivalele emdulwini emadolobheni, kule misindo kulakho konke lokho sincediseka sithi ikakhulu abasemaphandleni kufaka ngana le ndlela, abahlala emaplazini, abazihlalela emizini yabo, kulula ukuthi bake babethwe ngumoya enkumvelo. Kodwa laba bavale imiduli sitsha sithini pho?
iningi lethu abantu abaningi baphakathi kulemsindo benzele bangakhwabitha njani bakholise njani babe lenkambo engcono ephakemeyo yosuku lesabatha phakathi komsindo lo kuyavuma kuyenzeka yini? Yiko nje mina kuqakathekile ukuthi usuku lolu nxa silu-approacha sinanzelele ukuthi kuyadingakala ukuthi sike siphume phakathi kwemisindo, sike siye phandle sibone imvelo. Nxa usithi ukuthi siye emakhaya sike sibone lokhu uNkulunkulu akwenzileyo, khona lokho kuyaletha engqondweni zethu ukunanzelela indalo loNkulunkulu akwenzileyo empilweni. Hayi siyabonga. Ku-Exodus ngo-16, 14 laphana siya ku-29 basuke eGibhite besiya eKhenani Chuma. Basuke eGibhite besiya eKhenani. uNkulunkulu abese senza isehlakalo esimangalisayo. Abaphudla abaphimana. Kathi imana le wayebaphelana uNkulunkulu injongo yayo yokubaphimana kwakuyini. Njalo zifundo bani okwakufanele bazithole ikakhulu nxa siqhathanisa lesabatha. Njana ngike ngatsho ukuthi lolu suku uNkulunkulu ngalo wayebangenisa kunkambo yokufunda ngaye. Ukubanika imana likhumbula ukuthi imana le kwakusiba leda yayisiphindwa kabili ngobunengi bayo ngosuku lesithupha Friday. Bese kusithi ngesabatha eyivuka ingazange ibole. So isimanga esinjalo senziwa uNkulunkulu wasenza okweminyaka engu-40 esenza isimanga esinjalo ngosuku lwesabatha esokubanika imana eyiphinde kabili ngosuku lwangeFriday. Mina into enginanzelelayo lapha kulokho kugcizelelwa ubudlelwano bomuntu loNkulunkulu. Kungani sitsho njalo? Abanye amaKristu bathi nxa bekhangela usuku lwesabatha besizwa lo munye umuntu ekhuluma ngosuku lwesabatha bafikelwa nje kucaphuka ukuthi kade wakhuluma ngesabatha anti uJesu sebuyile. Bona babona isabatha kulusuku into yamaJuda kayilani lathi, so umuntu okhuluma ngesabatha iligalist. But kodwa lapha siyafunda ukuthi isabatha ngelokuncedisa ukuthi umuntu ubudlelwano bakhe loNkulunkulu bukhule. Njalo lokhu leli sabatha alilani lamaJuda ngoba ukuqala ukuqanjwa kwalo kuGenesis 2 iverse 1 kusiya ku3 kwakungela sizwe samaJuda lapha. Njalo abanye bathi bona hayi isabatha into kaMoses entabeni yeSinayi, but imana lapha nxa kwakuthiwa ngesabatha bengayidobhi kwakungafiki isikhathi seSinayi. So sibona isabatha beligcina kungafiki ilokhu ziSinayi, kungaphiwe imithetho elithumi ukuthi usuku lolu kalulani lesiJuda, but kulokwenza lokudlelana komuntu loNkulunkulu. Okay, Kadubi. uNkulunkulu usebenzisa imana. Bathi bevuke ekuseni babona kugcwele phansi. So kumhlophe indawo yonke abazange babe kwazi kuyini bathi imana ube ngakwazi kuyini. uNkulunkulu usebenzisa imana ukubafundisa isifundo ngesabatha. Ukasebenzisa enye into usebenzisa imana ukubafundisa isifundo ngani ngesabatha. Ayenze ezindlela esingathi double miracle izimanga ayezenza amasabathanye linye ngalinye kweminyaka engama-40. Zifundo bani okufanele bazithole ikakhulu ngemana le ababeyiphiwa ngesabatha? Injongo lapha yikuthi ngesilungu bathi bona to discover their identity and their God. Ukuthi babezazi ukuthi bona bangubani lo nkulunkulu ungubani. Uletha imana bangasela kudla ezizizwe zikhangele. Imana la bayidobhe ekuseni batshela isilinganiso ungadobha kunengi kubole okunye kusale khona okulingeneyo ngoba umlimi angakhuluma ukuthi yenzane ngikutsho. Abese ngosuku lwangeFriday sudobha kabili oza kudla Friday la ngesabatha ungaboli kwafanele uvike kubola. Umlimi ufuna ukutshengisa ukuthi mina yimi engiphethe impilo, yimi engilobungcwele, ngingangilalela ngingcwele lani selingcwele ngokulalela kuzayenzakala indingeko yenu iyagcwaliseka. Sifunda ukuthi babefundisa ukuthi
isabatha lobungcwele bukaNkulunkulu uNkulunkulu ungcwele lo muntu angalalela selobungcwele bukaThixo kuzenzakala konke okudingakalayo so kwakuyikufunda ukuthi bangobani uNkulunkulu ngubani bangamlalela kuyenzakala khona akukhulumileyo. Siyabonga. Nxa sibala ku verse ngo29 lapho ka Exodus ngo16 imfundo sitsha uyathinta ukuthi umuntu munye ngamunye abe sendaweni yakhe abe setendeni lakhe angabi khona umuntu ophuma ngosuku lesikhombisa siyangabe esiyadobha ensimini esiyadobha phandle. Kutshoni kithi lokho namhla sitsha sinanzele ukuthi siphile esikhathini kumbe ensukwini lapha abantu abaphathekileyo ngemisebenzi kakhulu kangaka. Kutshoni kithi kulezibusiso yini esingazithola ngesabatha esingeza ke sizithole kwezinye insuku? Kutshoni kithi ukuthi uNkulunkulu nangu lapho ufaka izibusiso ezengeziweyo ngesabatha ezingekho kwezinye insuku empilweni zethu namuhla kuthi ukuthini lokho? Siyabonga mfundisi, uhle wakukhuluma ukuthi usuku lwangesabatha njengoba vele sifundile kuGenesis chapter 2 laphana ukuthi uNkulunkulu walubusisa walungcwelisa. Uyakutshengisa lokhu futhi ngenkambo yakhe labantwana bako-Israyeli nxa besuka eGibhite besiya eKhenani sebekhulumile abafundisi ukuthi nxa ebapha imana lena kwamele ukuthi iveze kubantwana bako-Israyeli esingathi ngesilungu i-dependence ukuthi beyeme ubani kwamele beyame kuye uNkulunkulu njengoprovider wansuku zonke kumbe njengalo wayebapha ukudla kwansuku zonke. Fanana lo mntwana ngekhaya uyabe edepende kumama kumbe eyeme kumama lobaba ukuthi baza provider isinkwa sansuku zonke. Ngizama ukucabanga mfundisi ukuthi aluku uNkulunkulu wayebaphe imana wahle wathi nanso lizakudla umnyaka wonke hambani liyegcina. Babengasoze babe lenkambo ababalayo loNkulunkulu ukuthi bafunde ngoNkulunkulu babemazi. Kwesibili kwamele ukuthi ngesabatha bamukele i-double portion yesibusiso kade besithola phakathi kweviki. Ezinye indlela nxa ngeMonday babethola 1 portion, ngeFriday kwamele bathole 2 portions ezangesabatha. Khona kwakuveza ukuthi uNkulunkulu nguye umnikazi wezibusiso. Lakhathi sekusebenzeni kwethu kumele sikuzwisise ukuthi singasebenza kulabantu abalama-companies abacabanga ukuthi nxa angavula ngesabatha uzazuza imali eningi kwedlula ayithola nini phakathi kweviki. Kodwa uNkulunkulu uthi ngenxa yokuthi kabahambanga ukuyadobha imana la ungekele ukuyadobha imana yokuvula ngesabatha uNkulunkulu uzakupha isibusiso esiphindiweyo ngenxa yokuthi uhloniphile isabatha. So indaba isekuhlonipheni uNkulunkulu isekufundeni ukuthi uNkulunkulu angathi lokho akube yilokho umuntu alandele khona ukuthi kanjani akutshoyo. Chuma ngamafitshane sidlulela phambili ngithe ngizama ukuhlanganisa lapha isamu ngathola ukuthi abantwana baIsrael kuthiwa badla imana lokweminyaka engu40 amachuma amane 40 years esidla imana every day ngesabatha linye ngalinye ngeFriday linye ngayinye kube iwele lakusasa. Ngezindlela ntenzama ukuhlanganisa lapha ngathola ukuthi uNkulunkulu wenza ama-miracle ayengaba ngo-2008 almost 2.1 izimanga ezenzela uIsrael. Ngase nginanzelela ukuthi lanxa bayidla kangaka imana 2000 miracles ebenze not phakathi kweviki kodwa senza amasabatha linyanga linye. Phosa abadala bonke bafa enkangala abayidla imana for 40 years. Kutshoni behlule ukubona isimilo sikaNkulunkulu phakathi kwezimanga zonke lezi ezokudla lokuprovider uNkulunkulu ayibenzela khona. Baphelele enkangala bonke bebonile uNkulunkulu esenza izinto zonke lezi. Behlule ukumlalela uNkulunkulu ngoba laphana nxa ukukhangela uNkulunkulu wanika instruction ukuthi bayedobha imana onsuku zonke ngaphandle kwangosuku lwangesabatha. So babezatshengisa ukumlalela uNkulunkulu ngokudobha imana nsuku zonke lokungahambi ukuyadobha imana ngosuku lwesabatha. Nginanzelela ukuthi laphana into eqhakathekileyo ukugcina isabatha ayisikho kuzama ukuthi sithenge ukusindiswa ngokuthi singasebenzi ngesabatha ilegalism. But ukugcina isabatha ukuthi umuntu ame kumsebenzi yonke ayenzayo
angene phakathi kwenkonzo enkulu anti kuthiwa inkonzo enkulu Leviticus 23 verse 1 verse 3 ukuthi lusuku lwenkonzo enkulu. So abantu abangena kuyona leyo nkonzo enkulu vele ngabantu abangabakhonzi bakaNkulunkulu. So ungeza kube ngumkhonzi kaNkulunkulu ungela budlelwano loNkulunkulu. So indaba le mana ilokwenza lobudlelwano loNkulunkulu. Siyabonga. uNkulunkulu uthe khangele abantu bakhe ananzelele ukuthi kulokungazimiseli ukuhlonipha lokugcina usuku leSabatha ngendlela okufanele baluphathe ngayo. uNkulunkulu nxa ekhangele bese siba ukuthi abantu abamdingi uNkulunkulu empilweni zabo. Kungenzakala yini dubu ukuthi ensukwini zanamuhla esiphila kizo abantu uNkulunkulu abalandaba laye lemlayo yakhe yini kugoqela usuku lolo lweSabatha? Kuyenzakala mfundisi. Sikhuluma ngokulalela la. Kulenye ingoma ehlatshelwayo ngamanye amaKristu itshona lalela ngoba akukho kumthokoza ngaphandle kokulalela. La uthi uba lingilalela liza kuhle kuhle kwezwe ngu190 taphana uYesaya. uNkulunkulu ufuna ukulalela ngoba kusukela edala uAdam wamtshela okokwenza wehlule ukulalela impumela siyayibona siphakathi kwesono. Abantu kulezi insuku siyakwazi uNkulunkulu ukuthi ulomthetho wakhe. Siyakwazi uNkulunkulu ukuthi ufuna iBhayibheli siliphethe siyalibala. Kodwa uzathola ukuthi lathi esikhonzayo siphambana lokho esikukhuluma lesikubalayo. Isitshengiselo sokuthi kasimlaleli. Imbangela umlimi esiya lapha etshela abantu bakhe ukuthi ngenxa kungalaleli. Nxa ususiya lapha kuJeremiya ngu17 verse ngu19 ikhuluma ukuthi ngone uhambe emagedini ukuze bangangeni nemithwalo ngoba usuku lami lungcwele. Nxa bengasalubambanga usuku lolu ngeke bathi bangabantu abami. Vala bengangeni ngemithwalo ngeSabatha baphumule. Ungaya kuvesi yokugcina kwaphana ku27 itona ngenxa ukuthi alalanga amaSabatha ami ngiza kuchisa amagedeni namadolobho enu. Umlimi afuna ukukuveza ukuthi indaba yeSabatha ingcwele njengoNkulunkulu engcwele kumele simhloniphe. Siyabonga. Sithi ukungagcini iSabatha ngendlela uNkulunkulu akhangela ukubana sigcine ngayo simhloniphe ngayo kuvezane ngeattitude yakho ngoNkulunkulu. Ngezinye indlela ukungalaleli zama ukuthi ngoba nxa ungagcini imilayo uNkulunkulu athe uyigcine ukuthi ikungalaleli kutshengisa ukuthi ngesilungu kuthiwa yi-stubbornness. Yikho uNkulunkulu azasebenzise elinye ibala lapha uthi yena kuJeremiya nxa ikhuluma uJeremiya uthi you were stiff necked. Lalile ntamo eziqinileyo kumbe laqinisa intamo zenu. Azange lilalele ilizwi lami, azange lilalele ligcine ngitsho namaSabatha ami. So ngendaba yeSabatha engakutsho ukuthi uNkulunkulu ubejonge ukuthi afundise abantwana bako-Israyeli. Hatshi abantwana bako-Israyeli kuphela, ngisho lathi esiphila khathesi. Kumele ukuthi iSabatha lisincedise ukuthi sifunde ngoNkulunkulu, sifunde futhi langentando kaNkulunkulu ukuthi izawuba isibonakaliso phakathi kwami lani. Ngezinye indlela kumele kube isibonakaliso ukugcina kwethu iSabatha kutshengise ubudlelwano bethu noNkulunkulu. Siyabonga. Chuma nxa singakhangela uIsaiah ngo58 lapha phosi isahluko sonke kodwa singaqela kuverse ngu1 sisiya ku14 uNkulunkulu lapho uyakhuluma labantu bakhe. Uthi ngizayisummarize ngizayiparaphrase nje. Uyathinta lapha ngokuthi indlela elizila ngayo yikho bengikukhangelele yini khona ukuthi lizile ngalendlela lenze lokhu ukuthi la ngensuku zokuzila lapho lisithi liyenza kuhle liyaxabana liyalwa lithwalisa abantu nzima abese ibeka kuhle indaba athi engikukhangeleleyo ayisikho yini ukuthi likhulu labantu abasebugqilini abalambileyo libaphukudla abawomileyo libapha amanzi abangembathanga libembese ukulandisa njalo uNkulunkulu 13:14 abese siyakhuluma ngeSabatha. Kanti kubangelwa kuyini ukuthi uNkulunkulu aqalise ngokunakekelana abese siyagcina ngeSabatha? Indaba engaqali ngeSabatha abese siyagcina ngokunakekelana kodwa aqalise ukuthi kufanele siphanane ukudla sesembesane senzelane kuhle bese siye eSabatheni. Kubangelwa kuyini? So ungakukhangela kuhle kukhanya nxa ekhuluma ngokuzila lapha ku Isaiah 58 uthi ukuzila kweqiniso
ukunceda abantu abadubekileyo ngezindlela ukuzila kweqiniso yikuveza uthando ebantwini abahluphekayo. Kuyenzakala ukuthi kwakusenzakala ukuthi amaJuda bona kibo nxa babekhangela ukuzila ukudla kwakuyikuma ukudla ngosuku oluthile, kodwa lapho uNkulunkulu uthi yena ukuzila sibilo kweqiniso kuzikile ukwedlula isenzo sokuyekela ukudla. Ngendlela efananayo futhi lokugcinwa kwesabatha, kusiJuda ukugcinwa kwesabatha kwasuka kwakusokungani indlela yokuthenga ukusindiswa, ukuthi umuntu agcinele ukuthi asebenzele ukuthi asindiswe. Kodwa esikunanzelelayo laphana ukuthi isabatha lalo ukugcinwa kwalo kweqiniso kutsho ukudlelana loNkulunkulu lokukholisa ukuba loNkulunkulu ngosuku lwangesabatha, lokukholisa i-communion kumbe ukuxoxa loNkulunkulu, ukukhonza uNkulunkulu, ukholise ngendlela yokuthi uverse 13 lo-14 uthi yena ungahambi ngokwendlela zakho ngosuku lwesabatha, ungahambi ngokwenkanuko zakho lokukhuluma amazwi akho. Kusho ukuthi lapha i-attention yami isekuye uNkulunkulu. Ungavumeli ezinye izinto ezithathi i-attention yakho ziyisa away from God. Lapha ngunye ngunanzela umfundisi Dube ukuthi uIsrayeli lapha ubonakala njengabantu abalandela uNkulunkulu. Ngawo umkhangele laphana ngathi ngabantu abakhonza uNkulunkulu, abalandela uNkulunkulu. Kodwa indlela abaphila ngayo inkonzo seziphelile, isiveza ukuthi vele bangobani. Kulani iviki sithintile ukuthi isiKristu asobhatshe lihlutshulwayo sitsha libekwe laphana, kodwa impilo yansuku zonke. uIsrayeli ubonakala engathi wenza izinto zonke ezinhle lezi mfundisi Thuma, uyazila wenza konke lokho, kodwa inkonzo zingaphela abonakale sekweyinye. Thina singaphi lapha Thuma emfundisi Dube, singaphi ikakhulu nxa sikhangela indlela esiphila ngayo, kumbe ngithi sisenkonzweni, ngiphi isibonelo soneso, le ndlela esiyaphila ngayo nxa sesiphakathi kweviki, sesiphakathi kwabantu, sezikolo, semsebenzini, isiKristu sethu siyabonakala yini? Siyabonga abafundisi nabalaleli. Okwenza sifunde isifundo bantwana benkosi ukuthi silokusilela. Lathi sifunda kulaba bantu ukuthi singale kunanzelela sisala sibizwa kuthiwa singamaKristu, sisale sibizwa kuthiwa sigcina isabatha, kodwa bese kudinga ubudlelwano lenkambo loNkulunkulu iswelakala. Kule ndingeko ukuthi sikufunde ukuthi nxa sesithi thina sigcina umthetho kaNkulunkulu uhlanganisela lesabatha, uthe yena obani ngcwele njengoNkulunkulu engcwele sezulwini. Nxa sokulobungcwele obukaNkulunkulu kimi lakuwe njengomlaleli womKristu, uza kuthunganyelwa ngongcwele ukuthi impilo yakho kayisoyo ukukhonza ngesabatha kuphela. Laphana sihlangene laphakathi kweviki ubungcwele uhamba labo ekukhulumeni, ekwenzeni sokuveza sokulezithelo zobungcwele obukaNkulunkulu ukuthi angibenze babe ngcwele. Umlimi waseveza ukuthi ubungcwele bambukuwe uzabuphila lanxa uphakathi kweviki. Ngesabatha yikuqinisana, phakathi kweviki yikukuveza emhlabeni. Thuma mbona ufuna ukukhuluma? Alubana abantu bagcinile usuku lwesabatha kusukela esikhathini uNkulunkulu edala umuntu, bengazange bayekele ukugcina usuku lwesabatha. Alubana lamhlanje kakhulu abantu abakhonza izithixo. Usuku lwesabatha beluzahlala kuwo wonke, kungadlula yonke insuku ezisithupha kufike usuku lwesabatha kuzo wonke amaviki umuntu ayekele zonke izinto ayekhonza. So khona ukukhonza lokuhlangana ngosuku lwesabatha bekuyahlala kumkhumbuza umuntu ukuthi yena vele udalwe ngubani, uvela ngaphi, impilo yakhe iya ngaphi. Kule mhlobo yabantu ababili mfundisi Sitsha, abantu ababusiswa lisabatha labathwaliswa nzima lisabatha. Babusiswa lisabatha, bayabusiseka ngesabatha, abanye isabatha libathwalisa nzima. Abafundi bensuku leziyana emuva, amaJuda lawa, abaFarisi bonke laba babegcile emthethweni kakhulu kangaka. Nxa kungavuma singakufaka ngolimi lwanamuhla singathi basebele list yezinto zokwenziwa, lezinto ongafananga zenziwe ngesabatha. Ivesi esiqalise ngayo ibaleke uJesu uthi hayi phela
lenzelwe umuntu kenzelwa ngesabatha. Singenza njani ukuthi isabatha libe lusuku lentokozo? Siyabonga mfundisi. Yena lana uMark chapter 2 verse 27 ungananzekela isehlakalo esasikhona laphana uJesu azakhulume wona lana mazwi. Kwakuyikuthi abaFarisi babemsolile ngokuhle ayekwenzile ngesabatha uyikusilisa. uJesu ke uthi yena isabatha lenzelwa umuntu kenzelwanga ini isabatha. Lokhu kusivezela ukuthi isabatha ngaphandle nje kokuba lusuku lokukhonza kumele kube lusuku lokubusisa abanye abantu. Kumele kube lusuku futhi olwentokozo, kumele kube lusuku lapho esikhumbula khona lokurewinda sinanzelele okuhle uNkulunkulu asenzele khona. Ezinye indlela engakusho ngamafitshane mfundisi ukuthi ngisho lo Jesu nxa ekhuluma ngalisabatha uziveza yena njengenkosi yani, njengenkosi yesabatha ngemva kokunanzelela konke ayekwenzile. Phandle kokukhonza wayehamba esinagogweni ngesabatha ekhona, right? Wayesiba lesikhathi sokufinyelela abagulayo, wasiba lesikhathi sokufinyelela abalendingeko lapha laphana. Phezu kwakhona lokho kwakusiba lusuku lwentokozo, usuku lokunanzelela uNkulunkulu akwenzileyo. Siyabonga mfundisi. Yebo Chu. Bengikhangele ukuthi usuku lwesabatha, ukugcinwa kosuku lwesabatha kukhulisa kakhulu ubudlelwano bami loNkulunkulu. So nxa ngilobudlelwano obuhle loNkulunkulu, inkolo yami ayisoze ibe inkolo leyana egqile emthethweni, inkolo engaba engithi mina negative, religion negative ukuthi ungabulali, ungatshontshe, ungafebi, ungathini. Nxa umkakho umthanda, ibudlelwano benu bucontrola luthando kakhulu. Uzakhangela vele luhle lukhangela izinto ezinhle engingamenzela zona. Alucontrolwa yimithetho yokuthi ungabi le small house, ungancithi umkakho ukudla, imithetho lana negative evimbayo ukuthi wenze okubi. Vele uyicabangi, ucabanga okuhle ongakwenzela yena umuntu omthandayo. So lathi nxa ubudlelwane bethu buqotho loNkulunkulu, isabatha kalibi ngumthwalo. Siyabonga mfundisi. Ngengeze ngakho mfundisi utheni ukwakhuluma phana ukuthi isabatha kwabanye lingumthwalo, kwabanye liyisibusiso. Ngifisa ukuthi ngithi mina vele kakumelanga ukuthi isabatha libe ngumthwalo. Kunjalo. Njengoba umfundisi uChume esisho laphana ukuthi kuthiwa the negative thou shalt not, ungenzi lokhu, ungenzi lokhu, ungenzi lokhu. Mbona ngani ungabona sekunjalo kuyabe sokuphambanisekile. Ngisho lemlayo kaNkulunkulu yonke singakhuluma ngayo, uNkulunkulu okwenza wayibeka ngana leyo ndlela ngithi ukuthi khanye sengathi i-negative angithi. Eminye yakhona yikusikhumbuza lokho esikwaziyo vele kumele sikwenze longamelanga sikwenze. So lesabatha lalo linjalo, awumelanga likhanye sengathi lingumthwalo kakhulu ebantwini. Kumele ukuthi sikhumbule okuhle singakwenza ngesabatha, sikhumbule isibusiso esingasithola ngesabatha. Siyabonga. Yes. Sizananzela futhi Dube ukuthi uJesu uthi isibonelelo kubafundi bakhe ikakhulu ngendaba leyo yokuya enkonzweni iviki nyengayinye. Sizananzela lokuthi lapha seyenyukile sehambile ekhaya, labafundi abasalayo basala futhi benjani beqhubeka ngomkhubo nalwana ukubana bangene emasinagogeni bafundise, bachumayele, balaye, bancedise abantu, baxwayisa abantu, bakhule ngaphi ekukholweni. Ungananzela indlela uPaul ababesenza ngayo yayincedisa ukuthi abantu bafunde, babuza abakubuzayo, bakhule. Singenza njani Dube ensukwini zanamuhla? Ingxenye ngakuthinta ngamafitshane ukuthi indawo zethu, izindlu zethu zokukhonzela, amaguma ethu lapho esikhonzela khona kube zindawo ezivumayo ukuthi abantu bafunde. Usuku lwesabatha kube lusuku lokufunda ngoNkulunkulu, isimilo sikaNkulunkulu lothando lukaNkulunkulu. Kube zindawo ezivumayo. Singenza njani? Siyabonga mfundisi. Ngokutsho kwesifundo isikhathi sobudlelwano lesokuhlangana lomphakathi, kuhlangana kwemuli, kuhlangana lesigaba lomphakathi. So kumele ukuthi njengamaKristu
sikwenze kuvume ukuthi nxa sihlangana sibuka indalo kaNkulunkulu sikhuluma ngothando lwakhe sikhulisa intando kaNkulunkulu ngobuhle bakhe ukwenza ukuthi kube ingwabe ebantwini nebantwaneni bethu kwazi ukuthi nxa sihlangana ngesabatha lapho sifunda khona ukuthi siyindalo njalo uNkulunkulu uthokoza ngathi uma simkhonza kuyasweleka ukuthi abantu nxa behlangana badinge intando kaNkulunkulu bayiphakamise njengobudlelwano okukhuluma uPaul lapho ngakhona amavesi amaningi chapter 17 umsebenzi lo 18 babehlangana ngaba behlangana wakuvula imbhalo balandise umlimo akwenzileyo ehamba labantu abakhe enkangala izimanga azenzayo babe sebekhuluma ukuthi lathi silapha ngothando lukaKristu isimanga sokuqala ukuthi siyaphila njengakathesi icorona sikhuluma ukuthi kwemanye amazwi iqedile isimanga kumele sixoxe ngapho sihlangene ngosuku lukaNkulunkulu kuzasinika ukunanzela ukuthi uNkulunkulu ungumdali wethu. Incwadi yemsebenzi Chuma khonapho ngo13 ivesi ka42 uthi amaJuda sebephumile ethempelini esinagogini abantu bezizwe bancenga kulamabala asetshenziswa ukuthi bancenga babancenga kakhulu ukuthi amazwi la kade echunyayelwa aphinda achunyayelwe futhi ngeviki ngesabatha elilandelayo. Umbuzo ngaba khona ukuthi okokuqala kuphawulekayo abantu bezizwe laba ababengasomaJuda balambile bawomela ilizwi likaNkulunkulu belambele la amazwi achunyayelwayo mazwi bani ayechunyayela ngoPaul enza ukuthi laba abantu bezizwe bazi bathi sicela la ngeviki ezayo ngesabatha elizayo lizochumayela futhi. Bese ngigcina ngombuzo lo uchuma ukuthi intshumayelo bani ezichunyayelwa kuma pulpit ethu ezinye ezichunyayelwayo intshumayelo bani ezingachunyayelwa ezingancedisa ukuthi abantu bomele ilizwi likaNkulunkulu. Ngikhanya nxa ubala lapha kumsebenzi ngo13 kumsebenzi 16 kumsebenzi 18 to 17 ngathi intshumayelo zabo zonke zazikhuluma kakhulu kwakungani bafakaza ngoJesu wababelaye uJesu wafayo wavuka kwabafileyo ukuthi uJesu uvukile sikhonza uJesu ophilayo. So ngezinye indlela into enginanzelelayo lapha olobayo uyachasisa uyasibonisa ukuthi babechumayela intshumayelo ezaziyibufakazi benkambo yabo noJesu personal testimony njalo futhi befunda lemibhalo. So kwakuhlangene ukufunda imibhalo le personal testimony. So intshumayelo ezithinta abantu zintshumayelo lapho abantu phela into abayifunayo ukuthi abafuni kuzwa kuphela ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithini bale interest yokuthi babe kwazi ukuthi lelo lizwi likaNkulunkulu selenzeni empilweni yakho. Sithi ingxanye ngomzuzwanyana kuyini okukhona kuma pulpit ethu okungancedisa abantu kumbe kumele kube khona ukuthi balambele ilizwi likaNkulunkulu ngendlela laba abantu abalambela ngalilizwi likaThixo. Wena mfundisi uChuma usephosi wakuthatha ukuthi inkambo yami loNkulunkulu kumele ukuthi incedise yebo ngaphandle kokukhuluma kuphela ukuthi mina uNkulunkulu ungiyenzile lokhu la lokhu la lokhu angithi kumele ukuthi kubonakale empilweni yami lokho esingathi thina i-power of a personal testimony ngamandla obufakazi benkambo obelayo loNkulunkulu. uNkulunkulu ngamafitshane uthi utshela uMoses ukuthi imana leyana abadlule phakathi kwayo angithi kayithathwe ibekwe laphana igcinwe ibe yibufakazi khonokhana okuyisifundo esimangalisayo ku-Israyeli owayezakuza lalaba bengakwazi ngenkambo uNkulunkulu abelayo. So lathi kumele sibe lobufakazi obubambekayo le ndaba esizikhuluma ngama-untold stories indaba ezingaxoxwayo sitshela abantu ngalokho uNkulunkulu asidlulise kikho uzakwenza ukuthi kubonakale amandla kaNkulunkulu empilweni zethu. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli lonke lapha likhona uNkulunkulu alibusise abelani esikuthola esifundeni esikuthola elizwini likaNkulunkulu isabatha nxa singalibamba ngendlela uThixo wakhanda ubana silibambe ngayo liyasikhulise kukholweni liyasikhulise budlelaneni bethu omunye lomunye lisikhulise budlelaneni bethu kanye loNkulunkulu. uThixo uyasipha amasabatha linye ngalinye ukubana sibe lobudlelano laye ngamathuba amahle izipho ezinhle ezivela kuThixo okumele sizisebenzise ngokwentando kaNkulunkulu la ngokuthunganyelwa uNkulunkulu. Sengathi uNkulunkulu angasibusisa abe lathi asiqinise elizweni lakhe sigcile kukholweni sigcile elizweni lakhe
Siyabonga umfundisi uDube uzasikhulekela. Siyacela umfundisi lesikhulekela. Asikhulekeleni. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukunikwa isifundo lokukhunjuzwa bana isabatha lingcwele emhlabeni onalasezulwini. Futhi kuYisaya uyatsho ukuthi ngenyanga isabatha bazaguqa phambi kwakho. Ngicela ukuthi abalaleleyo babe lenhliziyo yokwamukela iqiniso lothando lathi esikhulumayo Nkosi, sibaze sikwazi ukuthi sibe ngcwele njengoNkulunkulu engcwele, samukele ubungcwele bakho. Siyabonga ukusikhumbuza ukubana isabatha lifake eceleni ukuthi libe yisibonakaliso phakathi kwakho labantu bakho. Sicela ngabantwana bakho wonke umuntu obeyingxenye yalesisifundo sibusise intando yakho, siyamukele usithungamele uzisindise ngokuthi siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.